Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kibat GPS saya lagi kita. Lalu kata apa? Ini lain lagi boleh gue ya suara. Aduh pare akhir kilo boleh. Ni dia kau esok ni. Ni dia boleh lagi. Ke pare ai balage. Nah jalan na tuh. Ye bagi deh ba. Border issue. Itu border issue. Border issue boleh ini pengen gitu ya. Officer aise. Officer ahil ki ho. Ye lo. Ye lo ada জবরদস্তি গ্রুপে saya আছে নাকি? সিজিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এইটো কাম নকৰো এইটো কৈ আছো বাৰবাৰ কৈ আছো Gimana ahil kami nedong boleh Kipat ba nong shong shnong ki basong ki basa hakithan khaput jong ka jilla Meghalaya bat Assam khamtam hakathan kershai kila sha penbor hakibrio jong ka sarkar Assam bakin register ya ka khandau ka shi ap ka jong ki shapo ka jilla Assam ya gani la pentiknaru daki kattu ka ningut ki nong yalam shnong jong ka than kershai ki bala lek ben ujor haka atpu pratrik rumphang aja pasan haringkat ki khot jong ka Khasi Students Union sha Deputy Commissioner uba Garot LSN Dykes Layat hu ba kishnong ki bala sha penbor ban register khandau sha Assam ki kenthup ya ka shnong umthli ka ding phengan ka ding siar ka umba ka dari phang borkhuli malidongna mawyam siem bat ka maudiang kop ki bala don haki benta khaput jong ka Assam bat Meghalaya hakaba ki kishnong ki dei ki badon yeki dulir khandau bala deb ban register hapo ka hima nong mensaw bat hakka Khasi Hills Autonomous District Council President jong ka KSU usamla John Fisher Nongshong uloong ba ka jingpen board ban register yeki chaka jong kini kishnong shagajalla Assam ka longkum kadak ban penthut ya ka shongsuk shongsan hakathan khaput ba ka KSU kaladawa ya ka sarkar ba ka district council ba kan shimkhia mardor ya ka ni ka kam bat ban pensenge no mardor ya ka jingle don board jong ka sarkar Assam Iwan ikelu disim taksi halor kini ke jinge baki nikino shinong niki na po nakik shinong bahau po ka kershai outpost hakbaki Assam pajban po Assam kilawan la license hausen po shinong joki bat kilawan penbore ki bakin register no ki jaka joki baro po Assam rekin ki pajban thi la ada register po Meghalaya bat ka po Khasi Hills te nakliang joki la do nakling ke jinge anu marman kapor ki wan pendik kam ke jam joki karap karyang dengan keliang jongi la dawa yu DC bodi ban simkia la kali ke bentah kam ke police department kali ban simkia ken keliang jongi dawa na u DC bodi ban simkia ban pai ke police bikin sang thi jaka kisnong ba fer kam ki pai ba jongi ki badan thi kini of imsuk imsain par kam ke jam ke jing trejing ta te suka ai pen mau ke ni por dang chip tayo intal nakaliang ka diskonsel ada budget ki MDC mo kering iya ki por bon ki amle MDC ki perta ki lang gumba wadban syasiat ni caya berde nam taban in kari ki jabure kimi chakmat hak ki por ndre nala akut election ni ba kini ki ro ki long tang pen bit pajba ki kum kini ni kwa kini ki amle MDC jongi kamtam ka sarkar mo ki ban simkia ban mi chakmat punya dai ki pajba jadi kamtam ban register ki jaka kumba kala dep kren kini kisem la dep ki do pendet ka phase 1 jadi ka chipen be ki putusam minta ka phase 2 kan ki jaka ba ke jam ta ka po phase 2 ndrei ni ki kim poise ndrei long ta ki chipen be namar beling yung ki chipen be namar kan ki phase 2 hadu mentang I ka sarkar ka yo thia api ka ke bor ki po Assam beli ka sarkar ju kamdon lak ka jong ka bor bang iya ke jong ka state nadu senam UPR kebeli ngim la bele ni kim ka Assam ka le ya ki pajba jengi ka sarkar jengi kari man le kumju ki Assam
bawah le don barang tu tinga kentu ya kasokar banang nismat kari simkia kumak keren kumak le kumak ye iju keren hati por election kari melek menparu namba kesikong suk san ko jala jongi kamtam distrik jongi badan subun ki jingi ki bordar ki bakar po kersyai hapo langpi berti kui jakaba kini ki jaka lada kasokar simkia sisa kumak kala ada keren ngi skam kini ki jaka ngi sayo ban ipat bajong ini unsur insan buat kilaban lek ki berok kumba ki Jakarta dia nak yang disi la pular bersimkia ban mentahi kesi la kon yau SP la ida kijing tha bau de ban simkia ni benta bari scam bau disi la pular ini kan long ba mau lakran